Agin kiten won konto on da user TikTok on na avertisement kan gan man babe. Nkune go godde na chene ne furk de won konto ra kede halen problem te TikTok so wala won problem ta se. Kala saban dai ne no account wana ne mate ane yaringa kamata nga aim ka chabi won ya fo sene se mat kan chini kite won konto verify kede hali mani no account won. Dam account won ndini nonda afo ihinka ihinza din mara wo kuligin won konto bloqué kama tin ku kan den in free won vidara im chabaran se mat kan chine arang te kara won konto verify inshallah mat kan tin din ne won konto raso matron ni tenim kane ben soro zoro nim klikamo din klikamo nim kane parameter din ka parameter raso matron ni tenim chandi kan ne wona kan wo dina kadin se assistant wala so nim klikamo ne bo so din klikamo no ka centre de sécurité nim klikamo ya chine so din klikamo ya chine akan din se mohara ya chine so yimini suru alam ka rezano okay. Ok, mashallah, matkan chene gonna na kada station de compte nim klikabo. So din klikabo ya chene min sura la reference a reference. Ok. Ok, mashallah, matkan chene gonna en même temps din dia ya chene kunum tabatan kan won konto gonda enregistrement. Matkan chene arande won konto gonda enregistrement so inshallah matakan chinarin da yana tanum ko ki verify a ganin ta dindin wani video si ko kunnen tal foto iseno ha kan nan talo te mo video da ha non gidi video gisin sene so I want video zo on ni ngono ni wondo katamu so igan tus inshallah so ay man kulanda no kala visa video zo gaino da to bana kan borsin kan tusu dan zan tusu han fo bonno hande hinza haligi hayo ka abortismao agnita hande hinza borsa halfo igan ka halfo mo astoya inshallah to inshallah we kul kan fura ngona radio tin bo am ka hantu so commentaire inshallah ka cham message kan ni tek hantu mi se kan ngai makan so inshallah nemo ne gina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dum abartisman da gon sen won konto banin video dan ne gida koy asterne se mata kan ne ba inshallah daran de jirba to ka se won video kay go da ke sigdu view sigdu ay kul to problem won inshallah be kul kan nin konto guna da gondo ne inshallah boram ka te se message ay ga sambora se report kan ngi te yese agnite genno semaine fo semaine hinki gan sumandi inshallah din talo man beri mo agta